Mbola tsara iny vaovao marasaresaka hainy ela tireny Francia fa tsy hoe tireny fa mahita raha mandala amin'ny Facebook miza tsy mivolagna fa raha amin'ny Facebook ty mampivolagna olo moa tegna mampivolagna olo moa raha hitako raha constateko avako tsatsika gasy edy tegna tsy mahay mampiasa Facebook ambonin'ny dunia ty tsatsika gasy ny tegna tsy mahay mampiasa Facebook am dunia ty va tsisy raha mba instructive tsisy raha mba référence tsara ataotsika am Facebook eto franchement tsatsika gasy edy ny tegna tsy mahay mampiasa Facebook ty va raha fa nila vu Facebook atsika gasy donc ny tegna mila vu amin'ny Facebook olo mampiasa Facebook ambonin'ny dunia ty tsisy raha volanko mba référence tsara atao amin'ny Facebook eto tsisy ny sasany faty tadiavagna vu faty tadiavagna vu eto avy koa ny sasany magnano avocat du diable eto avocat du diable en Facebook eto ny sasany izy koa baka tatotato mipalapala mibongibonginy miala zegny ny sasany fiaignandreo jiaby Facebook eto entegna jiaby tsisy point tsisy virgule tsisy point tsisy virgule tsisy raha mba tokony karakory ma ilaigna iny raha ianaragna amin'ny olo ty hoe am Facebook eto tsatsika gasy ny tegna tsy mahay mampiasa Facebook eto va tsisy raha mety agnanaovagna hoe fa ty référence tsisy franchement atsika mariagny karaha ataotsika d'habitude mivolagna tsy hoe mi-incite discrimination tsy hoe mi-incite la haine hoe fa rô merina abo mais merina tsy magnano hitako am lerany merina magnano apary amtsika gazy raha ataondreo merina abo tsy mba hitanao misy raha misy nofiny fa raha ataotsika apary ndreo merina abo tsy haiko raha misy nofiny tsy haiko raha misy nofiny ny sasany eto raha fa mila agnano Facebook fo fa mila agnano Facebook mila agnano vu ny vadiky eto tany misy la famille eto tany misy ami eto tany misy collègue karaha hoe fa Facebook eto fo zegny ny tegna misy mety agnanaovagna fiaignana franchement ny vadiky jardin public Facebook tsisy raha pare vlanko eto mboany faty tadiavagna vu eto mboany faty ny sasany koa aminjay eto magnano avocat du diable eto koa am Facebook eto miala zegny sasany ifagnasasa am Facebook eto ipalapala am Facebook eto mihina am Facebook eto fiaignana jiaby ngoma ro am Facebook eto love ro am Facebook eto fa tsisy raha tokony mba karakory
avenir en tchèque, avenir en jeune malagasy et tout edy mba karakory raha momba politique boka fa tsisy raha mety volagnina eto amin'ny Facebook eto fotony vraiment tsisy raha mety ilaigna tsisy raha y a pas de débat solide tsisy débat solide tsisy raha mety tsisy nofitondraha edy raha fa nila eto raha fa nitady vue nivadiko efa fitadiavagna vue. Est-ce que fitadiavagna vue fitadiavagna vola ça je ne sais pas. Izy koa tam'taogno ty azala izy koa référence amin'ny Facebook eto chapeau tsisy raha pare mba dinenarô mba dinetsika ma gêne e avy koa Facebook tine non Facebook tine indraikindraiky misy olo tsy mandiniky fa misy anabavindrô eto misy anadandrô eto misy ray aman-drenindrô eto misy tonton misy olo fa tsy mandiniky tanao tsy mandiniky fa za tegna ny Facebook ire mandreniko zay donc izy koa mahita Facebook ty moi fa anko izy atsika sasain'olo Facebook tsy dinienarô fa ray aman-drenitsika ray aman-dreninarô mety mahita Facebook anarô fa tsy mijery fekiny fa tsy mijery zay raha mandalo amin'ny fiainagnanarô fa ny fiainagnantsika jiaby ataoko atsika za tsy ala bala mais quand même tana fa tsy mandiniky raha fa agnabiagna Facebook papa mitatata ndray mba hoe fa franchement i tontonko zay mahita raha ataoko ty mahita za sasain'olo ty iry mamako zay mahita raha ataoko ty mahita raha za sasain'olo eto atao ny sasany zay ny sasany boke manogno ny teny vaza eto tsisy raha ilaigna fa non du moment que iro mivolagna ale fou on s'en fout franchement atsika eto zegny amin'olo jiaby magnano Facebook ambony dunia ty atsika gasy donc ny tegna tsy mahay mampiasa Facebook atsika gasy tegna tsy mahay mivéhiculer message ino message narô ino message tsika ino raha mba tokony ianaran'ny jeune amin'ny raha ataotsika ino raha mety ilain'ny jeune amin'ny exemple ataotsika amin'ny Facebook eto vraiment atsika tsisy raha tsy mivéhicule raha tsara fekiny ny sasany raha fa mila agnabiagna Facebook un point un trait mila magnabiagna Facebook zanomaly na regny olo zegny nagnano zegny karaha aminaka zanomaly est-ce que ça en vaut la peine nivolagna zegny amin'ny Facebook histoire réglenarô eto misy histoire tsy antegna mila indesinarô eto fo tegna ny mampalahelo aminjay nefaty eke qui t'a envoyé anao moeza fa tanao zany any tsy moeda elanao za tao fedy tsisy hazala atsika mahita olo mampiasa Facebook ro mba tsy mahita exemple ataondrô olo abo atsika zegny volanko ny sasany eto tsy haiko madiniky mizaha Facebook eto ny sasany fa mipalapala eto mipalapala vraiment gasy tsy haiko karakory ataony Facebook tsy micensurer raha karaha io tsy haiko ataony Facebook tsy mibloquer raha karaha io
Joyo tek jab mis Facebook. Jeune 17 ans, 16 ans, 14 ans, 12 ans mis Facebook. Ni sasa joyo zamana yirka using Facebook mi za Facebook za limite rande tok fatis limite. Rato tika gas en Facebook no limite. Rantera mapala yelomze vlank fati que t'as devant vu et fati. La famille l'a vu. Allez, profite fatnoul. Allez. C'est pas grave. Arrêtons-nous. Allez. Facebook et tout. Timandine ultine misi avant marar yang remandine ultine marar ne avant ulti marar yang hein famille anaro milam tad vu on s'en fout. Allez fafou. Allez fafou. Tengan mampalayel vlank fati qui t'a devant tika vu et tout fati. Ouais. Mialam zeng mi pala à droite à gauche. Akarakour ma déjà atika ulbe ba tis à venir. Fatek mbola tsamie tika à venir quoi. L'avenir tu es vol fufa ba au moins moral ndo tika maita rato tika Facebook et maita vu mangan koro. Atika Facebook et tout un exemple. Zéro exemple atika Facebook et zéro exemple. Atika ko mandine ki hein l'un mangan Facebook marandeng série va matin midi et soir de lundi au dimanche de 1er janvier au 31 décembre. Hein anarojotika mangala ununda une journée wefa ba in ramet ilenga ba in ramet ilen check amrana to kon Facebook it mba in ilen piante ba in ilen check miante ba in moral ba in message véhiculé en Facebook it mba ilenga hein isko tsangan histoire manga sasa maniti oul mi bungin et c'est du n'importe quoi ni vad n'importe quoi Facebook gas atika gas atok entre parenthèses merne parce que roti mangan rakarato tika you gas sasa na bu après kouton bien manga sasa atika abala alors là kout manga sasa atika ça y est on est volontaire manga mande manga sasa kout mais ravlangin kout raton kout misra plus valeur morale que ratot mal izitu mis plus morale lengam ni raton kout et antenga mandine que ha misra ravlangin kout mar ravlangin kout mari mais après atika ndesin fo manga sasa mais entre temps atika ndesin fo manga sasa inom jema ra ilenga inom jema message met ilenga un message tika mamal asasa nous c'est ça au fait razit wefa mangan geste wefa miss vava mangan geste wefa mayerianda mangan geste wefa anga blua notre référence anga blua notre valeur morale anga blua notre exemple. C'est ça au fait. Au moins un homme véhicule message tu veux faire ulti isman Facebook mais misra il est en ran vlain misra il est jeune abti Misi Vukanda il est mais non c'est andai kuranga je sais pas va dinga nulu andai kuranga fienga nulu andai kuranga fat nulu andai kuranga arrêter nulu
en décourant n'importe quoi. C'est ça. Il nous dit un message en pitatika pour la jeunesse. Atika ikuranga vadinga nuluitu. In kuranga inomje Valère azun rojenabu atika ikuranga fat nuluitu. Inomjera ilen rojenabu atika kuranga maniti ul etu règlement de compte etu. En fait, c'est juste des vues. C'est juste des vues. Nefa, merci zanga réseaux sociaux mi existent. Réseaux sociaux, c'est une solution à tika mampita after. After tika gas. En réseaux sociaux, c'est quoi? Une ou after tika. Une ramet ilenga. Une ramet samboring. Ratenga mampalaye le blanc et nivad fat. Ita davana revu fat. Ita davana revu. Hein? Ne ret boka madin ziskam na artiste ke. Ziskam na artiste. Avocotka mangano avocat du diable eto. Quand même. Anaro artiste ba mangano fa référence tsara fa anaro mbanisani sulumbavane. Sulumbavan vawok, sulumbavani ulu fannaru. Chanaru quoi, manganu exemple etu ande mangapita after tisra meti ilenga. Ine dra ilenga amnafta naro, anaro artiste manganra du n'importe quoi. Inu after, c'est quoi? C'est quoi le projet? Un projet. À part que ande i divulguer ande en publicité fa mbola maru ulu timsengi abokanaro etu mbola maru ulu amban seng. C'était ça en fait. Anaro artiste manganise yomjek in sasa ningi hein avi itaye jabi avako ça nivad du n'importe quoi. Ramanum comme naro bordel et ça continue dans le bordel. Anaru manganuzi, anaru artiste manganuzi ravlankuzi. Est-ce que un jour, atika mba ma vita mi véhiculer message, mba met il est jeune, il est la jeunesse, parce que notre jeunesse vraiment c'est mampalaïlo, jeunesse comme mampalaïlo. Réseaux sociaux ti ratukuni atotka outil mampita after nivad outil bordel. Outil bordel. Tsaez nga check, tsaez ti ou be fait qu'il comme n'importe quoi et tout. Malheureusement ti check ti gêne. Ou fa remanger nous et tout. Franchement, tenga mampala yulu. Chinin kurangana kani anfa, juste wefa, resca vu, ande en n'importe quoi, en Facebook et tout, mampala yulu avoko, mampala yulu. Nevlank fatike, ita devunga vu et fati. Est-ce que rata devanaro vu en fatinul tienaro à ton amnaro? Est-ce que naro me pose question zing? Tienaro à ton amnaro? Tienaro divulgué na ton naro amnulu tienaro à ton amnaro? Franchement, tu m'as courant za fa question na ka zing fou. Un projet. C'est quoi le projet? Amradja bateau et tout. C'est quoi le projet? En belle écoute les questions. Bonne journée.